Znači, Ivana Bodrožić je s nama. Dobro večer. Dobro večer. Ako nekome nestane čaja, poslužujemo replike na šanku. Dobro, nije ti bilo dugo u Vukovaru? Kao da sam jučer otišla s obzirom na interes. Da, nije mi bilo dugo u Vukovaru. Dobro. Da. Javno, a privatno dolaziš? Privatno dođem kod ovih nepoznatih ljudi u publici uglavnom. Ja se izvinjavam. Povremeno dođem, recimo jednom do dva dođem. Da? Da. Pa dobro. Samo malo da vidimo što. Nemamo šećer, da. A imamo bombone, kao nadomjesno. Uz čaj. Dobro. Dobro, možemo sad. Pričam se. Daj, reci mi, ti si radiš kao samostalni umjetnik, dakle, tako zove taj status? Samostalna umjetnica. Tako. Pričam. Budemo rodno korektni, samostalna Da, umjetnica. tu vratit ćemo se na tu temu malo kasnije. Puno radiš, ali u sklopu tog posla dosta i putuješ, jel, poslom, koliko sam ja shvatio, jel? Pa je, dosta je to zanimljiv posao, pogotovo ovako, pošto ja radim od doma, ako ne putujem dobrim dijelom, dobar dio vremena, onda moji susjedi sretnu mene u različita doba dana oko zgrade i onda, znaš, ne znaju šta radim, onda kao, dobar dan susjeda, jeste li počeli raditi? Onda ja kažem, pa jesam, mislim, radim ja već neko vrijeme, pa dobro, a šta radite? Onda ja kažem, pa pišem, a dobro pišete, kao šta radite, ono, čini se stvarno bavite, tako da to uvijek moram razjasniti ljudima, onda u sklopu toga putujem, a evo jedna gospođa tu isto koja sjedi, tako ne znam, poslije ručka meni zna reći ona nekad, ja što bi ja volila da ti nađeš neki posao. Kaže, pa dobro, radim ja, Nije dovoljno raditi, jel da, nije? Nije dovoljno raditi, treba imati neku izvjesnost, to je ono što ti pisanje baš ne daje. Jer zapravo status samostalne umjetnice, sad da vas provučem kroz ovu tablicu, pokriva staž zdravstveno, ali za sve ostale honorare, zapravo za plaću, jednostavno rečeno, moraš se pobrinuti sama, nema sad tu neko ko će ti isplaćivati neki mjesečni honorar ili nešto. Tako da uvijek postoji ta neka egzistencijalna jeza vezana uz taj posao, ali opet s druge strane pruža luksuz da radite kad si sami organizirate vrijeme, što ne preporučam osobama koje nisu baš disciplinirane. A s druge strane daje prostora ponekad za putovanja i upoznavanje kroz taj posao nekih drugih mjesta, gradova, država i svega ostalog, što je, evo, vidimo i na tvom globusu. Može se... Kasnije ćeš označiti da. Nisam bila, to. A dobro, kad si sad već malo više rekla i o tom što pokriva, što ne pokriva, taj status i što je plaćeno, što nije, ja ne mogu jednostavno odvojiti. Znači, bila sam spomenula nedavno, prije pola sata, kad smo pričali, da tako nije osigurano, moraš sama zaraditi i za bolovanje, jel? To je jedna smiješna anegdota. Ja kao samostalna umjetnica nisam nikad u životu bila na bolovanju, pošto prema zakonu vi možete ići na bolovanje tek nakon što ste bolesni 42 dana. Protivno, mislim, ako ne umrete u ta 42 dana, ako preživite bolest, onda možete ići na bolovanje. Tako da ja nikad nisam bila na bolovanju, ali nisam znala da možete ići na bolovanje ako su vam djeca bolesna. Tako da sam to prvi put iskoristila kad su mi djeca imala koronu. Onda sam otišla na bolovanje 2 tjedna, u prvom mjesecu i evo sad su mi se javili iz HZZO-a prije par dana. Tako da, da, kažem, dosta je to neizvjestan status ovako što se tiče nekih stvari koje ljudima pružaju sigurnosti i na koje su navikli i koje su im važne, ali što se tiče opet nekog luksuza da radite kad hoćete, a najvažnije svega da mislim, uživate u pisanju, da mi je to važno i da mi je stalo do toga, opet taj status samostalnog umjetnika vam daje nešto što vam sigurno ne bi ostavljalo dovoljno vremena da radite negdje od 8 do 5 i onda poslije da krenete pisati, to je malo teže. Dobro. Što se tiče neizvjesnosti, dobro. To je dosta čest slučaj, nije to ništa specifično za to, ali dosta je često da je neizvjesno kad čovjek nekamo otputuje
i sad mora prespavati, hoće li moći spavati, jel u drugom, u Da, to je nečijem isto krevetu, u to nekoj je novoj isto postelji, to je dosta čest slučaj, mislim, pročitao sam da je to i tebi zna pojaviti kao problem. Je, povremeno, da. A jel se sjećaš jel se sjećaš nekog mjesta gdje si se baš dobro naspavao? Aha, Na primjer, gdje si se baš tako dobro nešto, na naspavao. nekom putu, možda slučajno, evo, to sam sad ovako, Ne sjećam ne se. sjećaš se, jel? ne Znači, sjećam ipak se. je to Ne, ozbiljnije, evo. Najbolje spavam u svom krevetu, ali se sjećam kad sam bila u Alicante u Španjolskoj na stipendiji 3 tjedna zajedno sa kolegicom Oljom Savičević, onda sam jako loše spavala i bila sam uvjerena ta 3 tjedna da žena stravično hrče, znači to je bilo nešto nesnosno, jer imali smo taj veliki stan, ona je bila u jednoj sobi, pa je bila dnevna soba, ja sam bila u drugoj. I tek nakon zapravo negdje pa pred kraj tog našeg boravka je ona mene pitala je li ja imam problema sa hrkanjem. Da bismo ustanovili da postoji neka treća osoba koja je valjda u stanu koja toliko silno glasno hrče da ni ona ni ja nismo mogli spavati ta 3 tjedna, ali sam ja cijelo vrijeme mislila da ona hrče, ona je cijelo vrijeme mislila da ja hrčem i kao super nam je bio suživot osim tih noćnih aktivnosti. Ali da, smeta me ta promjena što se tiče spavanja, to mi je najmanje drago, ali opet s druge strane, da, volim putovanje, to je nešto što me ispunjava, kao i pisanje. Dobro. Šire vam se horizonti, poznajete druge ljude, druge običaje, kulture i sve ovo što Dobro došli, izvolite. Dakle, ja sam i pročitao o tom problemu spavanja, sam pročitao u onim kartolinama što ste pisali ti i Olja za Buksu, o Alicanteu. Znači ti si u Alicanteu, u Španjolskoj, bila na rezidenciji. Pa ja bih te zamolio samo da nam, nije to baš tako opće poznato, što je to rezidencija, što ti radiš tamo? Ja se ispričam, samo ću provjeriti, jel radi kamera, nadam se da to ne smeta, jer jedna nam ne radi, pa vidim je li druga u funkciji. Ti slobodno možeš. Može. Pa zapravo te književne rezidencije, to je zamišljeno kao nešto što daje piscima slobodu da se nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci, ovisi na koliko vremena odete, zapravo možete posvetiti samo pisanju, što u nekom stvarnom životu najčešće nije moguće, zato što morate i raditi, i brinuti se za djecu, i održavati osobnu higijenu, i baviti se sa svim onim s čim se bavite u svakodnevnom životu. Za pisanje je jako bitan taj luksuz nekog neprekinutog vremena i neke koncentracije, tako da kad odete negdje na mjesec dana ili 3 mjeseca, što ja još nisam bila, ali nekad bi voljela otići, onda vam je zapravo sve osigurano i vi samo pišete, nemate nikakvih drugih obaveza. Ja sam recimo zadnji roman koji sam pisala, prva 2 dijela sam pisala nekih 1,5 dana, treći dio sam završila skoro cijeli u roku od 3 tjedna. Tamo, da. Jer to je stvarno neko potpuno drugo stanje uma kad možete samo se baviti s tim i kad ne razmišljate ni o čem drugom. Tako da to bi preporučila svakome koji se bavi pisanjem, ali evo, život se tako posloži da ne možete to baš najčešće puno iskoristiti, ali kažem, ta koncentracija koja vam treba da biste nešto napisali, svaki dan neki ovako prepun obaveza je jako velika prepreka tome, jer kako jedna moja prijateljica kaže, lako je bilo biti Dickens dok nije bilo Vibera, maila, Whatsappa i Facebooka, jer ste imali taj luksuz koncentracije i neprekinutog vremena. Znači, to drugim riječima, pozovu te i da pišeš, jel? Pozovu te da imaš pišeš, uvjete da. Postavite neke imaš rezidencije. tamo nekakve obaveze, vjerojatno isto. Pa u principu kao nekakve ili nastupe ili čitanja ili tako nešto, a u nekoj drugoj varijanti moguće postavite neke rezidencije na koje se možete prijaviti, napišete nacrt romana ili recimo nekih 20 kartica, onda to pošaljete i ako živi to kvalificira kao nešto što je vrijedno u nastajanju, onda vas mogu pozvati i onda budete tamo, sad ovisi koliko je ta rezidencija. Najveća za koju ja znam je u Njemačkoj, u Berlinu, to je 1 godinu dana i to je nešto gdje su vam svi troškovi pokriveni, imate sjajan honorar i tamo ste u sred Berlina i pišete ili ne pišete. To kad ćeš tamo, to si, imaš u planu? Je, imam u planu, samo da mi ova djeca završi srednju školu. Onda se neću mi njima javiti, onda idem samo. Dobro, a reci nam nešto o Alicanteu. Svidio ti se taj grad, jel? Pa Alicante je zapravo, grad blizu Valencije i on je grad veličine Splita, na primjer. Tako.
Ja sam bila tamo u 12. mjesecu, tad je temperatura oko 20 stupnjeva, ona je idealna onako. I predivan je, jako lijepo živi. Španjolska je drugačija po kulturi nekako i života i neke svakodnevice od Hrvatske. Oni imaju taj jedan običaj koji se zove tardeo, izlaze u podne i u podne počinju piti vikendom. I piju onda do navečer, recimo do 11-12, svi su na ulici i onda idu kući spavati, sutra dan su normalni. To nam se jako svidjelo i to smo Olja i ja se borile da to implementiramo u Hrvatskoj, ali niko nije naišao, nije bilo sluha za tako nešto. Vrlo su ljudi druželjubivi, opušteni, sve onako šljašteće, glasno. Mislim, baš je jako lijepo. Svidjelo mi se. Dobro. I ti, što sam već spomenuo, ti ovdje ste pisali ste te kartoline za Buksu. Znači, Ivana Bodrožić je... Spisatelj. Naravno da je spisateljica, ali ne postoji, ajde reci mi sad, znači ispravi me, molim te, putopisac. Putopiskinja. Evo, putopiskinja. Putospisateljica. Može tako. Može tako. Znači, tako smo opravdali ovu večer, jel, već sad. Znači, ti si autor putopisa, bez obzira što on nije uknjižen, jer je kraće je bilo i putovanja, to je ravnopravno putopis, jel, to su te kartoline iz Španjolske, iz Alicante, ali još ste nešto zajedno pisali isto za Buksu, jel? Da, mi smo imali tu formu kao dopisivanja, pogotovo za vrijeme korone, kad se nije nigdje moglo ići i onda nam je nekako svima bilo važno sačuvati taj zdrav razum, pa smo mi više mentalno zapravo, iako smo bile 20 km između nas, mi smo se dopisivali kao da smo na nekim potpuno različitim mjestima, jer mislim da je to zadnje 2 godine što smo svi prolazili i kako postavilo trag, pogotovo na toj nekoj mobilnosti. Mi smo se vratili iz Španjolske u 12. mjesecu 2019. i onda je za 2,5 mjeseca zapravo počelo da... Tako da je to bilo stvarno neki zadnje sjećanje na neki slobodni svijet, bez maski, bez restrikcija i svega toga skupa. Tako da smo se unutar te 2 godine dopisivali, to je objavljeno na portalu Buksa i ja mislim da će postoji neki interes da napravimo knjigu od tih naših pisama i oni su se zapravo doticali svega, ne samo putovanja, nego i svakodnevice života, roditeljstva, preživljavanja, bolesti, zdravlja. Mislim, pisali smo stvarno o svim mogućim temama koje su nas nekako životno se doticale. Dobro, i još bi se vratio malo na tebe kao putospisateljicu, putopiskinju. Imam jedan, to sam u mobitelu copy-pastao iz te jedne kartoline, osim ako znaš napamet svoj tekst. Ne znam ništa napamet napisala. Jako zanimljivo si tamo napisala o upoznavanju nepoznatog grada, o lutanju. Sad me citiraš. Sjećaš to? Ne. Sad ću te valjda citirati, pronašao sam. Kažeš, pa malo da nam to prokomentiraš. Mislim, to nam je primarna tema, jel? Pozornica je cijeli svijet. Znači, lutanje po nepoznatom gradu je kao zaljubljivanje. Gladnih očiju i gladnih srca, sve želimo vidjeti, znati i obuhvatiti prijeći. Ljubavnici su stranci, i sad je, znači, ono strano i nepoznato nas privlači, a ono poznato i prepoznatljivo, a rijetko i dragocjeno zavolimo. Znači, to je dosta ovako promišljeno, jel? To je dosta... Jesi to sigurno da sam to ja, ne ovdje? Siguran sam, da. Da, pa mislim da je to tako i u putovanju, i u životu, i u svemu, jer nas negdje privlače i inspiriraju stvari koje su nam nepoznate, ali kad nam je nešto posve nepoznato, onda se toga i bojimo malo. Ali kad u tom nepoznatom prepoznamo djelić onoga što nam je poznato, onda to možemo zavoliti na način da se s tim identificiramo i prihvatimo ono drugo što nam je nepoznato. Tako da, mislim da svi koji su nekad bili u nekom stranom gradu, ljudski je pokušavati pronaći neke sličnosti s mjestom odakle smo došli. Prepoznajemo, gledamo neke zgrade, gledamo neke ulice, pa nas to negdje, pa se referiramo na nešto što znamo, a zapravo nas fascinira nešto što je nepoznato i što još nismo vidjeli. Meni se sviđa taj osjećaj
upoznavanja nečega i mislim da nam to širi horizonte zapravo, ne samo u pisanju i ne samo u putovanju, nego generalno u životu. Uvijek se do neke mjere plašimo prema nečemu što nam je nepoznato, vrlo često se i zatvorimo, a zapravo nas to skučava, se rekao, jel? To nas nekako smanjuje i svodi nas na neku mjeru gdje manje toga onda možemo razumjeti. Kad se otvorimo stvarima, a kad u njima nađemo nešto poznato, onda svakako da to i brže zavolimo. Rekli sam, imam nešto mi se događa, ali vrlo zanimljivo misli o putovanju. A sad što se možemo onda na to se nastaviti, to nepoznato ulaženje, i spojiti s ovim Alicanteom, znači tamo si pisala, završila si zapravo pisanje, napisala si taj treći dio, jel, romana Sinovi kćeri, pa idemo malo na taj roman. Dobro. A tu je zanimljivo, čitao sam malo stvari, mislim naravno i roman i kritike i sad tu ističe se kao zanimljivo baš to što si tu pokušala ući u tuđu kožu, 3 tuđe kože. Najmanje, da, kao pripovjedač. Nasuprot uobičajenoj ispovjednoj, takozvanoj ispovjednoj literaturi, odnosno koji su isto ti pisci, jedno i drugo, ali ovo je sad jedan pomakao, to se učinilo kao neka specifičnost, recimo, te knjige, neko razlikovno obilježje, ali tako to je primijećeno, to si primijetila da je primijećeno. A jesam. To ti je među ostalim, osim kao sama tema, je li ti to i samo po sebi bilo izazovno ući u različite? Pa mislim da se pisanje u konačnici i na kraju svodi zapravo na to, da pokušaš ući u tuđe cipele, onako banalno rečeno, da pokušaš zapravo iz tuđe perspektive promotriti taj svijet i pokušati shvatiti i osjetiti što bi neko mogao misliti i što bi neko mogao osjećati. Kao i ovo, kod putovanja može se primijeniti ista stvar. U taj lik koji gradiš unosiš nešto poznato, nešto što je tvoje, nešto s čim se ti možeš povezati kao osoba i kao autor i pokušavaš izgraditi nešto potpuno nepoznato. Kad bismo pisali samo uvijek o vlastitim iskustvima, ja mislim da svaki pisac imao pravo na samo jedan lik do kraja. Naravno, da. S druge strane, meni bude smiješno kad neki moji kolege kažu ja ne pišem ništa iz života. Mi ne možemo pisati izvan vlastitog iskustva. Mi naravno možemo staviti scenografiju u srednji vijek ili na udaljeni planet Pandora, ali kad pišemo o zaljubljenosti ili o gubitku ili o prezrenosti, mi pišemo iz onoga što smo mi nekad osjetili u svom životu, od vlastite obitelji, od vlastitog partnera ili partnerice. Znači, mi uvijek aktiviramo tu neku vlastitu podsvijest i vlastite osjećaje, a onda na temelju toga gradimo neki novi lik. Meni je ovaj roman Sinovi kćeri bio jako izazovan, zato što sam pisala o nekim iskustvima koja nisu moja imanentno, ali sam pokušala u tim iskustvima pronaći sebe. Pokušala sam zapravo unutar nekih iskustava zapravo se povezati s onim što sam ja u nekim sličnim situacijama osjetila. Recimo, pripovjedačica u tom romanu je Lucija, koja je nepokretna. Ona ima sindrom zaključane osobe. To su ljudi koji su potpuno svjesni, ali uslijed ili neke nesreće ili bolesti ili moždanog udara, njima su udovi potpuno oduzeti i oni ne mogu se micati, nemaju nikakve voljne reflekse, mogu jedino micati kapcima. I ja sam jedanput pročitala članak o jednoj ženi koja je u tom stanju, meni se to učinilo da je to najstrašnija stvar koja se čovjeku može dogoditi, da bude potpuno nepokretan, a s druge strane da sve osjeća i da sve vidi. I stvarno me to počelo opsjedati, bilo mi jako zanimljivo kao neka priča i zanimljivo i strašno, a s druge strane kao književna metafora učinilo mi se da ako se to dobro napiše, da se to može prenijeti i na neku duhovnu razinu, što znači da mi možemo biti zdravi i pokretni veći dio našeg života, a da smo unutar sebe potpuno paralizirani. Najčešće smo paralizirani prema onima s kojima smo okruženi, prema vlastitoj obitelji, jer to je jako složen mehanizam i odrastanja, i očekivanja, i nepoznavanja, i kazni, i nagrada. I onda mi se učinilo da zapravo kroz tu priču njezinu o tome da ona samo leži u tom krevetu i promatra taj svijet, da zapravo možemo ispričati priču o mnogim ljudima koji žive svoj život kao da leže u krevetu i samo promatraju taj svijet.
i ne mogu ništa drugo osim toga. I naravno da sam ja sama iskusila takve situacije u životu. I shvatila sam da negdje mene ta njena priča privlači zbog neke moje zaključenosti, zbog nečega što ja ne mogu reagirati kad treba, ili ne mogu izbaciti sebe, ili ne mogu iskomunicirati sa ljudima koje poznajem. I to mi je bilo jako, jako poticajno. To je bilo ono što je meni bilo poznato. Ono što mi je bilo nepoznato potpuno je to njezino medicinsko stanje. To je recimo stvar o kojoj sam jako puno istraživala, jako puno učila dok sam se pripremala za pisanje tog romana. Jer mislim da svaki roman koji piše o nečemu što niste prošli vi, morate u njemu jako puno istražiti toga da biste mogli stvoriti dobar lik. Primjerice, ne znam, ja se nisam u ovom romanu toliko bavila njenim medicinskim stanjem, ali morala sam znati kako izgleda svakodnevica osobe na palijativnoj skrbi da bi mogla napisati dobar ulog, da bi mogla jednostavno čitatelju ispričati jednu uvjerljivu priču. Tako sam kreirala nekoliko različitih likova, pokušavajući u svakom od njih pronaći nešto što je inspirativno za mene, pronaći nešto što će meni odgovoriti na neka moja pitanja ili na neke moje dileme. Tako da, sa temom ovog razgovora svojevrsno se to može spojiti na način da je svako pisanje putovanje. Pa da, dobro, ne moramo mi spojiti. Da, nema veze, možemo. Da, ali evo kažem, svakako postoji i ta nekakva referenca koja je vrlo uvjerljiva i koja je vrlo snažna i koja je vrlo poticajna. Ja mislim da mi u ovom životu, nažalost, ne možemo živjeti neke paralelne živote, koliko god bismo ih nekad htjeli. To se svaki put dogodi kad prođemo neko iskustvo, onda pomislimo da sam mogao ili mogla tako, sad bi napravila drugačije ili otišla bi onim putem, a ne ovim. Međutim, nažalost, to nije moguće, ali kad ste pisate, onda je to moguće. Na neki način pisanje vam dozvoljava to da imate paralelne živote, a da ne snosite neke posljedice za to. Jer u stvarnom životu, ako odaberete živjeti paralelni život, onda najčešće u nekom trenutku nekog razočarate ili dođe do nekih posljedica. Da, nije. Nije jednostavno. Kogod je probao, znate, nije jednostavno. Ali u pisanju zapravo možete živjeti te paralelne živote i možete istraživati svoju ličnost kroz različite književne likove i kroz to što se njima događalo i onda samim time jako puno učiti i o sebi i o drugima, a to je opet neki luksuz koji vam bavljenje književnošću daje. Mislim, ako se onako baš pošteno bavite s njom. Dobro. Uvijek kažem dobro, no? Dobro, ja ne znam, ja onda se pitam, sam dobro odgovorila. Dobro je činiti. Posveta, to svi spominju, jel, moramo i mi. Da, dobro, može. Posveta, Zapravo, isprika umjesto zahvale. Da, umjesto zahvale, to. Ne moram, ja pročitam, možemo samo dijelujem, to ti je friškije puno od ove kartoline, to ti znaš ponoviti ovako. Ali kaže na kraju knjige, ako slučajno netko ne zna, znači ovaj roman nastao je kao isprika svima koji su prisiljeni živjeti u ovom društvu i u ovom svijetu kao nevidljivi, uvjeravani od malena da ne zaslužuju ljubav, dostojanstvo, a iznad svega slobodu. Ovaj roman nastao je i želje da prestanemo biti taoci vlastite i društvene zaključanosti dok još imamo vremena. Ovaj roman ujedno je najdublja isprika svima koji su bili prisiljeni živjeti u Hrvatskoj u vrijeme donošenja Istanbulske konvencije, a posebno onima nad kojima se sustavno vršilo nasilje. Ovaj roman nastao je iz ljubavi. Zašto si to dodala ovom romanu? Ovako, znači ovaj roman, kao što je autorica napisala, ovaj roman se bavi izuzetno teškim temama i teškim ljudskim sudbinama. U ovom romanu ima puno patnje. I naravno da su neki od likova kreiranih u ovom romanu, a svi glavni, svakako temeljeni i na stvarnim ljudima. I meni se nekako činilo neumjesnim da se jednostavno na kraju romana samo zahvalim. Obično ide zahvala autora, svima koji su pomogli u stvaranju i tako dalje, tako bliže urednicima i tako. Ja mislim da svako od nas s jedne strane za sebe uvijek smatra da je u nekoj manjini, ali s druge strane mislim da mnogi od nas žive u nekoj privilegiranoj poziciji. Posebno se to odnosi na likove kojima se ja bavim u romanu. I kada smo većina, najčešće ne primjećujemo ono što se događa ljudima koji žive u manjini. Najčešće nismo svjesni toga jer ne moramo biti, jer to jednostavno nije naša stvarnost. A samim time ne znači da mnoštvo ljudi oko nas ne pati i ja sam jednostavno tom gestom
htjela iz svoje privilegirane pozicije u nekim segmentima, naravno da nisam u svim segmentima privilegirana, ali u nekima jesam, zapravo uputiti ispriku ljudima koji su jednostavno prisiljeni u društvu živjeti na taj način. Mi smo vrlo često jedno zatvoreno društvo i nekako, pogotovo prema onima koji su drugačiji. Jedan od likova u ovom romanu je transrodna osoba, mladić koji je po mnogo čemu zapravo istovjetan svim drugim mladićima na svijetu, ali eto imao je tu nesreću da se rodi u tijelu koje ne osjeća svojim. Takvih ljudi ima u svim društvima, na cijelom svijetu i sad samo ovisi o tome kako su oni tretirani. I sad, ako se sjećate, možda 2018. bila je donošena Istanbulska konvencija, kada se zapravo tu jednu manjinu unutar manjine htjelo proglasiti kao najgorim neprijateljima društva. Oni će, ne znam, silovati djecu po WC-ima, propašće društvo moralno zbog njih. U stvarnosti to su ljudi koji nemaju nikakvu niti političku, niti financijsku moć. U stvarnosti to su ljudi koje svako od nas nekad vidio i to su ljudi koji od najranijih djetinjstva zapravo teško pate i trpe najgore uvrede. Najprije u vlastitoj obitelji jer ih obitelj pokušava ispraviti, zatim vrlo često u školi kad postaju žrtve vršnjačkog nasilja, jer jednostavno djeca znaju biti jako okrutna kad vide da je neko malo drugačiji. Zatim kad pokušavaju pronaći posao ili završiti školu ili nešto tako, vrlo često ne mogu pronaći stan unutar te populacije, odnosno unutar LGBT zajednice, to su osobe koje počinju najviše samoubojstava po svim statistikama. Znači, u stvarnosti to su ljudi koji strašno pate zapravo i koji cijeli život pokušavaju proći ispod radara većini, koji pokušavaju jednostavno biti nevidljivi. I sad dogodilo se to da zapravo društvo kad je u nekim problemima, a to nije samo kod nas, to je tako u svim društvima, kad se društvo nalazi u nekim problemima, onda vrlo često neće staviti reflektor na one koji su moćni, koji imaju novce, koji vode ne znam, političku situaciju, nego će se vrlo često okrenuti ka nekoj manjini koja zapravo nema nikakve alate da bi nekoga ugrozila. Prema nekoj manjini koja je zapravo najčešće, živi svoj život na margini. I sad, u to vrijeme, kad se to događalo, meni se nekako činilo da to će proći, naravno. Mislim, ništa se nije dogodilo, ništa se nije promijenilo u društvu, ali niko nikada neće odgovarati za to što su postojali jumbo plakati po Zagrebu, što su postojali maltene potjernice, kažem, nad ljudima koji zapravo samo se žele sakriti od svih i koji teško pate najveći dio svog života. Meni je bilo zanimljivo iz perspektive zaključanosti, jer to je nešto o čemu sam ja pisala u ovom romanu, zapravo pisati iz perspektive nekog takvog lika, koji samo pokušava preživjeti, ne radeći nikome ništa loše, ne ugrožavajući nikoga svojim postojanjem. Ali ne na način, mislim, cijeli ovaj roman koji ga pročita vidjet će da on nije koncipiran tako da nekome želi suditi, da želi reći sad ovi su zli, ovi su dobri, ovi su pravu, ovi nisu pravu. Meni je bilo poanta da svakome od tih likova dam njegov ili njezin glas, da svakome dam pravo na njegovu ili njezinu bol i da zapravo svako ima pravo ispričati svoju priču. Jer u javnosti i u životu najčešće ljudi nemaju to pravo. Zato je pisanje opet isto negdje luksuz, jer ako to radite nekako s poštovanjem prema likovima i ako radite to jer zaista vjerujete u to, onda možete puno napraviti. Možete stvarno dati nekome glas koga inače nema. I ja s ovim romanom recimo nisam naišla niti na jednu lošu reakciju, zato što je on nekako zaista napisan iz te perspektive, pa hajde pokušajmo shvatiti neko ko je drugačiji od nas. Ajde nemojmo odmah presuditi ako nam je nešto nepoznato, ako je nešto drugačije. Isto tako i treća priča koja je ispričana iz perspektive Lucine majke, koja je zapravo isto negdje tragičan lik, iako ona živi neki posve uobičajen život jedne žene, kako mnogi od nas poznaju, ali budući da je odrasla i oblikovana u tom jednom surovom patrijarhatu koji ženama baš nije dopuštao velike mogućnosti izbora i koje su uvijek nekako bile u sjeni obitelji, muškarca, muža, svekra, oca, je toliko nekako izgubila sebe i pokušava se prisjetiti sebe kroz tu priču i pokušava se nekako pronaći. Tragika njene priče je ta zato što cijelo društvo ne prepoznaje da je to zapravo velika tragedija. Živjeti tako u tom patrijarhatu koji teško oštećuje ne samo žene, nego i muškarce. Jer nisu svi muškarci isti, ne da je svima,
za pravo da se samo izraze onako kako žele. Patrijarhat recimo mnogim muškarcima uskraćuje pravo na roditeljstvo jer ako neko pokaže više osjećaja prema djetetu, odmah ga tretiraju kao papka. Ako neko želi kuhati ili plesati, odmah više ne spada u nekakvu mačo sliku onoga što nam je prihvatljivo. Moj roman se bavi o ljudima koji su jednostavno drugačiji na način koji nikog drugog ne ugrožava, a opet su zbog toga što su tako drugačiji cijeli život negdje diskriminirani ili je nad njima vršeno neko nasilje. Ali kažem, ja sam htjela napisati iz perspektive bez da nekoga osuđujem, ni one koje vrše diskriminaciju, nego da pokušavam shvatiti zapravo odakle ta geneza nasilja dolazi. Što je to u ljudima što nas tjera da nekoga koga ne poznamo, nekoga o čijem životu ništa ne znamo, da ga nekako marginaliziramo, da ga proglasimo nepočudnim, krivim za nešto i da se generalno prema ljudima odnosimo na taj način. Ja mislim da je negdje u suštini svakog pisanja zapravo neka želja za proširivanjem tog prostora slobode i nekog ostvarivanja humanizma, nekog jednostavno obrane ljudskog dostojanstva, o kojem god liku da se radi i o kojoj god osobi da se radi, kažem, ukoliko ta osoba nije neko ko ugrožava opstojnost bilo kog drugog. Malo sam proširila. Neka, pa slobodno, pa. A zanima što ti imaš reći, jel da? Apsolutno. Dosta si okupirana tim društvenim temama i ne samo to, nego ako sam dobro shvatio, tako i gledaš na ulogu pisca kao nekog ko bi trebao otvarati te teme A ja mislim da bi svako od nas trebao. Pa to me zanima, znam da ti je to dosta važno. Ne znam, vrlo nam se često u životu dogodi. Evo sad možemo, na primjer, najsvježiji primjer je Putina koji sad, vrši agresiju nad Ukrajinom. I sad svi se nekako čude kao, evo, taj sad je luđak tu zasjeo i roka po ostatku svijeta, a nije on pao s Marsa. Znači, niko od tih ljudi koji kroje društvenu ili političku situaciju nisu pali s Marsa. Svako od nas u ovom društvu ima neku svoju odgovornost. Ta odgovornost, naravno, moja odgovornost nije ista kao odgovornost Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića, ali svaki put kad neko od nas okrene glavu na neku malu korupciju, ako okrene glavu na neku malu prevaru, ako jednostavno radi one stvari za koje zna da nisu u korist javnog dobra, zapravo podježe jednu stepenicu nekom diktatoru koji će se danas ili sutra popeti na vlast i koji će izgraditi mrežu svojih poslušnika. I onda se mi jednog dana pitamo kako smo mi sad u ovoj situaciji. I ja nisam za ništa kriv. Mislim, ljudi imaju tu sklonost, ja to razumijem, ljudski je ne osjećati se odgovornim za stvari za koje nam se čine da su izvan našeg dosega, ali zapravo je vrlo važno shvatiti da postoji jako puno stvari koje su u našem dosegu i da svako od nas može reagirati na najbanalniju situaciju. Znači, ako je trenutak u kojem je svjetska pandemija i ako je zbog zdravlja proglašeno da je potrebno nositi maske i ako vi vidite nekoga koju ne nosi, a nalazi se, ne znam, u ljekarni ili u dućanu, vi možete reći, oprostite, možete staviti masku na lice. To je možda glupi, banalan primjer, ali hoću reći da mi svi imamo kao članovi društva neku odgovornost prema tom društvu, jer mi nešto želimo u tom društvu, mi želimo obrazovanje, želimo zdravstvenu skrb, želimo slobodu govora, želimo zaposlenje, a da nije preko veze, ali kad se radi o nama, onda smo u stanju zažmiriti na to. Onda smo u stanju zažmiriti na to da dobijemo taj posao preko veze, da nas neko malo pogura. I sad, to je jako kompleksna situacija koja zapravo malo po malo dovede do toga da imamo korumpiranu vlast, da imamo vlast koja guši slobodu govora. Znači, ništa to nije, sve je povezano sa svim, ništa to nije izvan našeg dosega. Što se tiče pozicije pisca, tu pogotovo smatram, ako ja kao pisac imam nekakav javni prostor za djelovanje, medijski, ja onda imam i neku odgovornost prema tom prostoru. Mislim, ja mogu taj prostor ne ispuniti ničim, ali ja nekako krećem od sebe. Želim da moja djeca žive u nekom društvu koje je uređeno, želim da moja djeca žive u društvu koje je slobodno, želim da oni mogu hodati gradom bez da je zbog bilo kojeg razloga neko pogodi kamenom u leđa jer im se ne sviđa koju boju kose imaju ili s kim se drže za ruke ili tako dalje i tako bliže. Znači,
ako ja imam neku moć da iskoristim taj prostor na umjetnički relevantan način ili svojim javnim djelovanjem da ga proširim, ja smatram da to trebam napraviti. Ali kažem, ja mislim da nije to samo odgovornost pisca, nego da mi svi moramo shvatiti da imamo tu moć i da ta moć se ne iscrpljuje samo na glasačkom mjestu i ne znam, u tome koga ćemo izabrati. I da mislim da tu uopće nije važno koje smo ideološke predznake stavili, jesmo li desnije ili smo ljevije ili smo centar, ali ako imamo odgovornost prema vlastitoj djeci i prema vlastitom dvorištu i ulici u kojoj živimo, ako ne želimo da bude zatrpana bespravnim građevinskim materijalom ili ako ne želimo da nam neko otme taj komad našeg dvorišta, onda bismo se trebali ponašati u skladu s tim da se angažiramo oko vlastitog života. Znači ništa više od toga. Ne moramo se svi baviti politikom, ali elementarna građanska odgovornost, i to mislim da kod nas nedostaje. Nedostaje ta nekakva osnovna kultura razmišljanja koja se uči, da mi shvatimo da zapravo niko ne vlada nama. Nismo mi neki bespomoćni objekti koji samo titraju u ovom svijetu. Mi, ako želimo, možemo krenuti raditi neke promjene od sebe, pa onda od naših prijatelja, rođaka itd. Sada mislim da je važno biti angažirani pojedinac u tom nekom smislu, bez nekog ideološkog ulaženja u to, sad, za koga glasa ili slično. Nije to sad od jučer, to je kod tebe traje, jel? Pisala si te za što sam se spremna potući, jel? Onda je, jel to prije toga si još, to je 2014. 2013. je 100% pamuk, jel tako, zbirka priča, mislim, nije ni, od samog početka si ti angažirana, kako na koju temu, ali moglo bi se navući, recimo, sad da ne idemo u proclaganje. Ali recimo, ajmo, ovo ću spomenuti, u 100% pamuk, malo sam prelistavao da se podsjetim i sad mi je zapelo za oko jedna priča o Francuzi. Dobro. Gdje si se dotakla nečega što je meni uvijek zanimljivo isto. Meni je zanimljivo, ja to zovem ovako u ovim privatnim razgovorima kao rasizmi našeg mladosti, našeg djetinjstva, a to su nešto što jednostavno nije, što se tako podrazumijeva, o čemu se ne govori puno, a svi to živimo s time najnormalnije kao svakodnevnicu, barem se sjećamo toga, a to su prema Albancima i Romima. Ja sam to je nešto što pamti čovjek iz djetinjstva, oni se ovdje isto, ti imaš isto osjećaj da su to nekakva dva rasizma koje sad ne bismo ovako odmah na prvi pogled rekli kao neki. Pa je, to je nešto s čim smo mi odrasli i zapravo ti treba kasnije neko vrijeme da ti shvatiš kako neke stvari nisu normalne. Sad primjerice, uzmete najbanalniji primjer, vidite dijete u pothodniku kako sjedi golo i prosi, ako je to romsko dijete, 99% ljudi će proći pored tog djeteta. Ako je to dijete da je sad obučeno u čistu robu ili ne znam da je samo i da sjedi na podu i plače, 90% ljudi će se zaustaviti pored tog djeteta i pitati jesi li dobro, gdje su ti roditelji. Mislim, to je najbanalniji neki primjer. I sve je to naravno puno kompleksnije. I rasizmi imaju neku svoju genezu koja ih uopće ne opravdava, ali imaju neku svoju genezu. Što se tiče isto tako odnosa prema Albancima ili ja sam tek ne znam koliko godina imala kad sam shvatila da je pogrdan naziv Šiptar, jer to je bilo nešto što kao s tim rasteš, što slušaš i to je nešto najnormalnije, ali onda zapravo kad odeš na Kosovo pa upoznaš neke ljude pa shvatiš pa se sprijateljiš s njima pa shvatiš da su to ljudi malo različiti od tebe, onda počneš zapravo spoznavati i neki mehanizam rasizma u vlastitom društvu, nečega što zapravo zaista je mislim, može biti i šokantno kad kreneš malo dublje o tome razmišljati. Ciganin, ali najljepši, knjiga Kristijana Novaka, koja se baš bavi tim određenim getom u Međimurju u kojem žive međimurski Romi, je nešto što je stvarno najbolje i najljepše napisano na tu temu. Nema, naravno, da, to je specifično. Ali do Ciganina mislim da nije bila niti jedna knjiga kod nas koja se bavila
tom temom na taj način. To je zaista nešto što je ono fantastično. Dobro, Ali evo, da, imamo nešto i kod tebe. ima nešto i kod mene. Ali svakako da, to treba osvještavati, te vlastite neke mehanizme i rasizama i svega ovog ostalog što to prati. Dobro, da ne zaboravimo na svijet, kreće u svijet tvoj ovaj roman Sinovi kćeri. Uskoro, evo, očekuje se prijevod ili se već dogodilo nešto? Pa, zapravo, do sada su prodana prava u Italiju i u Ameriku, tako da bi sljedeće godine trebali izaći na talijanskom i na engleskom. Dobro, ali negdje si bila, zaboravio sam se, to sam vidio na Facebooku kod tebe, negdje si bila s tim romanom. A bila sam u Leipzigu, Da. to je bio jedan program koji se održavao u sklopu sajma knjiga, koji nije održan, ali su se održavali programi u gradu, gdje su se predstavljali romani koji još nisu prevedeni, ali za koje bi, postoji nekakav interes na stranim jezicima da se prevedu, tako da sam ja tamo čitala, zapravo dio romana je preveden na njemački, pa sam tamo predstavljala taj dio. Dobro, znači ide u Ameriku i Španjolska. U Ameriku nakon... Italiju. Da, Italiju, prosto. Već prije su dva romana, znači Hotel Zagorje i Rupa. Ajmo malo o Rupi. Znači Rupa je dosta dobro prolazi u Americi. Da, u Americi prošle godine uvršten među 10 najboljih krimića iz cijelog svijeta, kao objavljen u prošloj godini, prema Crime Listu, jedan portal koji se bavi baš isključivo žanrovskom književnosti. I stvarno izašla je kritika jedna u New York Timesu, što je samo po sebi već onako, meni velika stvar, mislim da i drugima koji pišu, mala, ali vrlo pozitivna. Tako da, to je roman koji je tamo objavljen prošle godine i sad nekako krenuo je živjeti tamo. Dobro, tu treba reći ovo, jako je važno da je prepoznato kao dobar krimić. Nije samo kao dobar krimić, ali kao dobar krimić, ako je riječ o spisateljici iz Vukovara, imamo tu Pavla Pavlić, je li tako? Aha, pa da. To je nemoguće, znači ne možemo to za ovo, nije to tako nešto kao krimić, to je jako važno, ali... Za vukovarsku Ti si to tradiciju morala krimića, pa da, moram osjećala si tu da... obavezu, da... Kad sam vidjela onaj mural Pavla Pavličića, rekla sam mora ja krimić napisati, pa ne može to ostati na tome. Pa naravno, da. Da, pa zapravo novine 24 sata su prije nekoliko godina pokrenuli ediciju Balkan Noir. To je bila jedna biblioteka i oni su htjeli potaknuti ne samo hrvatske nego i regionalne pisce da svako od njih napiše krimi roman kako bi se taj žanr malo više popularizirao, odnosno kako bi se književnost generalno popularizirala, jer znamo da ljudi jako malo čitaju i previše distrakcija danas i jako je niska ta kultura uopće i čitanja i kupovanja knjiga, pa su eto oni zapravo između ostalog zamolili mene da li bi sudjelovala u tom projektu, da li bi htjela napisati krimić i ja sam se kao dosta dugo nečkala jer sam mislila da nemam taj mozak za napisati krimi roman, to mi se uvijek činilo kao Sherlock Holmes. Moraš imati neku drugu logiku kojom razmišljaš. Ali onda sam malo razmišljala i zapravo sam shvatila da jako puno pratim u novinama sve što se događa u politici i u nekom javnom društvenom životu i zapravo sam shvatila da je svojevrsna priča o Hrvatskoj može se gledati kao nekakav krimić, jer nažalost ima jako puno kriminala i pomislila sam da sve to što pratim i sve to što čitam mogu zapravo fikcionalizirati, mogu pretvoriti u jednu priču koja je fikcija. Naravno, svaka priča koju bilo koji pisac napiše ima neke svoja neka uporišta u stvarnosti, jer trpimo i inspiraciju i priče iz stvarnosti. I zapravo napisati jednu priču o jednom gradu u kojem nakon rata puno toga se nije odvilo onako kako se trebalo odviti, političke elite koje su nekako iskoristile zapravo i traumu i ranjenost grada i sve ono što je samo po sebi loše nakon rata i što se teško ili nikako ne može iscijeliti. U to sam uplela jednu ljubavnu priču, jer svaki krimić mora imati jednu dobru ljubavnu priču. I ništa, napisala sam onda zapravo roman za koji mi se činilo da bi ga ja voljela pročitati o nekom vremenu i o nekom gradu i mislim da nažalost na svijetu ima jako puno takvih gradova kao što je
bio Vukovar, jer nažalost na svijetu ima jako puno ratova koji se u ovom trenutku vode i ja mislim da nakon pakla rata tek tad slijedi pakao oporavka i da je jako teško izaći iz tog zatvorenog kruga, da trebaju postojati ljudi koji su stvarno žele dobro tom gradu i žele dobro uopće tom društvu, a njih nema puno. I na temelju toga sam napisala tu priču za koju mi se dosta često spočitavalo da je roman sključen, odnosno da se ne može čitati izvan ove lokalne zajednice, što je na kraju baš ovaj uspjeh u Americi demantirao i zapravo pokazao da je to jedna univerzalna priča. Da tamo gdje ima jako puno patnje, ako se ta patnja ne prekine na neki zaista pažljiv i odgovoran način, da će te patnje biti još i više. To se naravno dogodilo to se događa na svim prostorima gdje se završe ratni sukobi. Jako puno ranjenih ljudi, jako puno ranjenih obitelji i treba jako puno pameti i srčanosti da bi se to nekako premostilo i da bi se ljudi istijelili. Bojim se da se to ovdje nije dogodilo na način na koji je bilo potrebno i ovom gradu i ovim ljudima, jer kad pogledamo, Vukovar je danas grad u koji je uloženo najviše novaca što se tiče prema svojoj veličini i iz europskih fondova i od drugih gradova prijatelja i kroz razne akcije u zadnjih 20 godina. U isto vrijeme Vukovar je grad iz kojeg je, a to smo isto malo prije razgovarali ti i ja, otišlo najviše mladih ljudi u Hrvatskoj. Znači tu nešto ne štima, tu se nešto krivo radi. Ne može neko mjesto u kojem ima volje i sredstava da se stvari pokrenu, izgubiti sve te mlade perspektivne ljude. Samo to što si ti rekao da je 5-6 ljudi s kojima si se družio u proteklih nekoliko godina otišlo i vjerojatno se više neće vratiti. Zašto se to događa? Nešto očito ne štima i to nešto nije samo vezano uz ono materijalno. To nešto je vjerojatno vezano i uz taj neuspjeli oporavak jedne sredine i jednog grada gdje oni koji su trebali biti odgovorni i snositi odgovornost za neke stvari nikad nisu snosili odgovornost, a zapravo mnogi su na tome kapitalizirali u smislu da su dobili i neku financijsku korist i da zapravo su izvukli iz te tragedije maksimalno, a opet ljude ostavili da se nekako snalaze sami sa svojim traumama. Dobro, nećemo s time završiti. Dobro. Ne možemo tako završiti sada. Znači, preskačemo ove sve. Ajde, molim te zadnje pitanje. Preskačemo sve ove sve. Nećemo na zadnje pitanje, ne, užasno je zanimljivo. Nećemo zadnje, ali ćemo, pratit ćemo se putovanjima, a da kad smo već 2 romana, pa da spomenemo i treći, jel tako, taj Hotel Zagorje koji je otišao van u Ameriku kao Hotel Tito je preveden, i to je jako dobro što taj naslov je pogođen jer je vrlo privlačan, jel, mislim i prepoznatljiv. Pa to Tita se još neko sjeća, A ima realno i veze, jel tako, jer je riječ o toj školi. Da, bio prijedlog mog urednika jer Zagorje nekom britanskom čitatelju zaista ništa ne znači, a teško je prevesti duh tog romana, teško je. A Tito, kažem, to je opet neka povijesna figura koja se ljudi koliko toliko... Dobro, to je to, u Kumrovcu je taj hotel, nisam to točno. Ali zanima me, on je, a francuski nije tako preveden, jel, kao Hotel Z. Na francuskom je preveden kao Hotel Z, kao zadnje slovo abecede, pa kao negdje hotel nigdje na kraju svijeta. Dobro, i onda je on nagrađen na Korzici, jel? Korzici. Išla si tamo, jel? Jesam i sad sam se... Time ćemo završiti, malo s tim putovanjem. Da, bila sam na Korzici, 4 dana je kiša padala. Tako da nemam tu šta puno za dodati. Stvarno to mi je bilo jedno putovanje koje sam se baš jako veselila. To je bilo sad prije skoro 10 godina, ali znači ja ne znam koliko često na Korzici pada kiša. Nemam pojma. Ne toliko često. Ali ta 4 dana kad sam bila tamo je pljuštalo od jutra do mraza. A jesi li imala kišu? A jesam, ali mislim nikako, znaš, ideš i ta kiša pljušti i kao mokar si i vratiš se u hotel i tako. Tako da, mislim, voljela bi ponovo posjetiti Korziku, evo, ako neko slučajno iz Francuske ovo bude gledao. To nam je nova rubrika, anti putovanje. Anti-putovanje. Ne, stvarno, Korzika je predivna, onoliko koliko se sjećam, ali mislim da ju zaista nisam
vidjela i doživjela u nekom kao onom najsjajnijem trenutku Korzike same. Dobro, zašto? Ali dobro, bio je taj festival, dodjela nagrade i to sve skupa je bilo jako lijepo, tako da bio je neki super švedski stol, koji se isto sjeća. Te stvari, to je bilo. Evo da. Mogla se koncentrirati na druge stvari, jel da? Apsolutno.